Bog, ekipa, kako ste, šta ima, kako se radi, šta se radi. Ništa, evo, dobro. Bog, ekipa, dobar dan, dobrodošli na kanal Ante Četković. I možemo preći na video. Dakle, ko što svi znamo, jučer je bila Nova godina i došla nam je 2022. U toj Novoj godini se svašta, što sad 2022. Ja sam napravio video o tome, o mojim novogodišnjim odlukama, da si nađem curu i uspio sam si naći curu. I rekao sam da će biti više podcasta i to ćete dobiti. To se neće prestati snimati, ja ću nastaviti snimati podcaste, samo da nađem neke zanimljive goste pa ću snimati. Ništa, evo, danas ćemo pričati malo o nekoj temi, sad ja ne znam o čemu da pričamo. Pričat ću vam viceva malo. To nisam dugo snimao. Mislim da čak ni nisam snimao nešto sa vicevima. Pa uživajte. Ovako, 10 viceva će danas biti. Pa ja se nadam iskreno da ćete se nasmijati i da ćete podržati video, lajkat, shareat i subscribe. I da dođemo do 1000 subscribera. Da svi se preplatite na moj kanal, da dođemo do 1000 subscribera. Ja ću onda biti najsretniji čovjek na svijetu. Prvi za danas vic. Dobro, možda ne, neke nećemo oprostiti, neke da nam YouTube ne bi ukinuo. Ali evo, možemo jedan, da ja... Evo političar. Čovjek u kafiću mirno čita novine i odjednom poviče: Ma! Svi su političari kreteni! Ne vrijeđaj. Šta je? I ti si političar? Ne, ja sam kreten, kaže. Drugi vic je iskrenost. Vraća se političar kući i obasipa suprugu poljupcima. Znači, političar se vraća kući i obasipa svoju suprugu poljupcima. Sve je gotovo. Izabran sam, ne izabrana. Stvarno, ne lažeš. Ne, sad više nema potrebe. Ovo je bilo treći. Ne, ovo je sad treći. Lažem, ovo je bio drugi. Ovo je sad treći, govor tijela. Kako prepoznat kad političar laže? To ćete ovako prepoznat. Pažljivo mu promatrati usne, ako se miču i čuje se glas. To je to. Četvrti je povjerenje. Što je gore od političara koji ne vjeruju u ono što govori? Političar koji vjeruje u ono što govori. Sabor, evo. Inače u Saboru se svašta odvija, pa tak da počnemo. Kako se u Saboru igraju skrivača? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. Tko se nije obogatio? Magarac je bio, a ja odoh u mirovinu. Tako da, ovo je bio peti vic, ovo je sad šesti. Indijanac leži na putu uhom prislonjenim na zemlju. Prolazi kauboj i upita: Pozdrav. Odgovorimo: Pozdrav prijatelju, odgovorimo: Što ima novo? A on će na to: Velika kola. 6 konja vuči, zadnji konj šepati i na desnu nogu. Bljedooki sjediti, gore,
njegova skvo imati cijev u kosi i sve to čuješ iz zemlje. Ma ne, oni pregaziti mene prije pola sata. 6. Ime. Reci mi poglavice, oblače koji pluta. Kako uspiješ smisliti ime za svako dijete koje se rodi u našem selu? Pa vidiš sine, to je mene naučio još moj otac. Kad se ujutro probudim, prvo što ugledam daje mi inspiraciju za novo ime. A zašto? Me to pitaš 2 psa koji se jebu. Pardon, na psovanju. 2 pera. 7. vic. Poglavica od 2 pera odvede skvo u šator i nakon burne noći joj kaže: ako za 9 mjeseci dobiješ dijete, znaj da je to od 2 pera. A ako tebe kroz tjedan 2 počne svrbje ti dolje, znaj da je to od 3 pera. 8. Sveta zemlja. Zašto Indijanci pokapaju svoje mrtve iza brda? Jer je tamo groblje. Ovo je sad 9. Vegetarijanac. Što znači biti vegetarijanac? Pa vegetarijanac je stara indijska riječ, a znači loš lovac. Začeće. Mladi Indijanac pita svog oca: tata, zašto se moja sestra zove pokošeno sjeno? Zato sine, jer je ja i mama začeli na pokošenom sjenu. A zašto se moj brat zove mladi mjesec? Zato jer je to romantične večeri kad smo ga začeli bio mlad mjesec. A tata, da li ti više voliš njih nego mene? Onda će tata odgovoriti njemu: naravno da ne. Otkud ti to kondomu koji je puko? Zamislite, časna majko. Išla sam šumom i iz grma iskoči manijak i siluje me. Što da sad radim? Ne brini, kćeri, samo pojedi 3 limuna. Zar će mi to pomoći? Ne, ali će ti bar skinuti taj osmijeh s lica. Dvije časne sestre. Hodale 2 časne sestre mračnom ulicom, iza ugla iskoče 2 mladića, napadnu ih i počnu se lovati. Jedna časna počne govoriti: oprosti im, oče, jer ne znaju što čine. Daj šuti, ovaj moj zna. Kontrola leta. Kontrola leta iz Drijemaža u tornju. U tornju, samo malo. Probudi pilotov glas iz zvučnika. Halo, kontrola ovdje A929. Prazni su mi rezervoari. Kontrol se sledi i krajnjim naporom sustežući uzbuđenje odgovori: halo, A929, samo bez panike, sve je pod kontrolom. Školovan sam za ovakve situacije. Ostanite mirni, alarmirao sam vatrogasce. Sve će srediti, hitna je na putu. Možete imati puno povjerenja u mane. Javite mi svoj položaj. Tu sam na početku piste. Već pola sata čekam tu cisternu. Ljubav. Samo ljubav. Dolazi Kinez kući i viče: tata, ja volim ping pong. Pa oženi je onda sine. Predstavljam. Napušeni James Bond prilazi djevojci u baru: hey, my name is Bonds. James Dean.
Grbavac i šepavac. Grbavac se vraća navečer kući i prolazeći pored groblja naleti na vraga. Tko si ti? Ja sam Grbavac. A što ti je to na leđima? To mi je grba. Vrag mu uzme grbu i bivši Grbavac sav sretan otrči prijatelju Šepavcu, ispriča mu što mu se desilo. Šepavac brzo odšepa do groblja i naleti na vraga. Tko si ti? Ja sam Šepavac. A imaš li grbu? Nemam. Pa evo ti jedna. Skitnica. Čuvar parka budi skitnicu koja spava na klupi. Prijatelju, zatvaram park. Baš fino. Ubi me ovaj propuh. Težina. Ulazi žena kod pedijatra noseći bebu i obaša. Znate, doktore, dijete ne dobiva dovoljno. Na težini prošli je tjedan oslabilo 100 grama. Kad se babi hrani, upita pedijatar sisa. Molim vas, skinite se do pojasa. Žena se skine i liječnik joj steže dojke, masira, pipa bradavici, počne vući iz jedne bradavice. Nije ni čudno da dijete gubi na težini, vi uopće nemate mlijeka. Naravno da nemam, to je dijete moje sestre, ali ipak mi je drago što sam došla. I za sam kraj zub. Žena se žali mužu. Dragi, danas mi je zubar izvadio zdrav zub. A što ti ja stalno govorim? Čim otvoriš usta, nešto krene naopako. Hvala vam što ste bili uz mene. Nadam se da ste uživali u mojim vicevima. Do sljedećeg puta, doviđenja. Samo za kraj da vam kažem, lajkajte, šerajte, subscribeajte, preplatite se na moj kanal i poz svima. Ljubav. Pozdravljam se Ante Četković.